Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugün 7 aprel kurslar boyunca sizlerge kengir malumat berip koyayım. Bança tartılıp ayrat, жақсы көрünmey ayrat. Dollar 87.70. Satılısı 87.70. Euro 96. Satılışı 97. Rubl düşüp ketip keçekeden. 92 olup kalıptır. Satılışı 11 eken. Kazak tengesi 100 eken, satılışı 210 eken. Bu bolsa kompanyon banktağı, kurstağı. Көрүп жатасыздар, бүгүн 7 апрель болгондуктан бардык почти көп эле банктар жабык экен. Бүгүн 7 апрель. Ошондуктан Кыргызстан банк, KCB банктар жана башка банктарда көп жабык экен. Мен силерге компаньон жана РСК Доскеродон банк ошолорду көрсөтөм. Өзүңүз көргөндөй Кыргызстан банк жабык. Бүгүн иштебейт. Доскеродо банк адамдар көп экен. Башка банктар жабык себебинен сиздерге курстар таныштырып. 87 экен доллар. 88, 96, 97 euro satılışı. 95, satılışı 11 eкен, 11.50. Бұл болса Доскеродо банк. Бұл болса РСК банк. Бакай банк, РСК банк. Бакай банк жабык экен. РСК банк тартып чыгабыз. Көргенде euro 95, satılış 95, 96 жарым, доллар 87, satılış 88, rubl 90 eкен, satılış 11. Бұл РСК банк. Күріш базарынан кірерінде курстар мындай болады. Күріш базарының içindeki satılıp atkan kurslar. Keçiriz. Daha bir Vasitene Sato 85, Sato 90, Rul 95. Burakta az eken. Burakta Özbek Sumdağı var eken. Muna elder probka çota бұл жерде. Жақсы алып жатыр. 98 болтат бер. 95 қой, өзгөртөбү? Рахмат, Аллах разы болсын.